So hello friends, welcome back to the channels na my go video gya ani go YouTube channel descriptions gya digo mana kang pe go video link pe rami magzana na kang pe do promote nei bam lo gya nang ni go link pe do bui ra hang gya ni ke klei magzana Facebook go Instagram go nang ni go link kai nei lo gya magzana ni kang pe go link kai nei lo gya nang ni ang sama I go ma new YouTubers te jate surai ko rama si ma ko ram le bam le suppose na my go video that nang ni hangya angko ego man new YouTubers te jate sure kuram hanga important nei hebang ni taga rang tawe dile chipo jigna nang ni maram go YouTube channels ke gilo pi de jana ngokala la mai chipo ga descriptions pe ke blog ga description ga kai ne apu go apps i le ndai ile hebra ma nang ni pi ke blog ga description ne le ibra ma dong te jate chala mai chipo na na mai digo ma description ke nang ni go link ra ma na video go link ma na Facebook go link apps go link digo ma kai ra mi ta ka te samai le hebrang tawe dile mag na anui go YouTube channels growth mak jang ko ani gu thumbnail le je na I mak pala le thumbnail ge 90% ang ka jena ki men 90% ye pi zero mi le ani gu le jang ko pi je 10% 20% na pi le lo le connect to jena ki me pi je 90% pi le he rang to ne le si po ge impressions click through rate he ani gu na increase te hang le jana ani gu thumbnail le mi ra nang le CTR he be ani gu click through rate ke gu de na ani gu ka pi be 10% 20% na pi la mi le sipo ge example te je sipo ge 30% go ma pi lo ge impressions YouTube kana langa rai be 60% go ma langa rai je bang kule he rang to de le ma jana am kan ni pi je bam je me technical channels ke gu chi lo je subscribe to ma sabam zain do ya je subscribe to ga lo he be ke ma de le sipo je na de gum sing ma nang ni go YouTube channels ke descriptions ke na ni kang pe go ni go ma link pe rami ma zain na de go ma apps anang ni Facebook go Instagram go link pe rami he tak ge gyuk le ko ago phone screen recording on te sele phone ge gyuk le phone ge gyuk lo ge nang YouTube ke ge lo example te ja nang kang pe go video nang na nang go description ge kai nei blog ge ko I te lo le suppose na I ko example te ja YouTube ke ge lo ja kang pe sam ra go YouTube go description ge kai nei le se le nang ni na kai nei le kan so example te le ko le sam ra ram ge click te blog ge pu go video pe ko le pu go video pe ge I example te ajang pe go video da promote kle description ge kai kle se blog ge pakang me pike de na share go option ale share go option ge blog ge nang nei ai ge pakang me pike de na copy link ge lo le copy link te lo copy he blog ge copy te de le full back pe de lo ja YT studio me gyrai kle YouTube studio me gyrai blog ge nang ni go YT studio ge lo ja nang ni go video de exam pe ge nang ni na azang go video promotion te ge nei mi he ben nang selected do wile example te je I azang pe go video ge azang kang pe go description ya kai place blog ge YT studio ge ka blog ge pre me pi hang na pen go me option ai ge sai de pe se la le pen go ma option pe ge click te blog ge pen go me option ge click te blog ge nang ni go description ya le pakang me pi ke de na nang ni go description ai ge again ko ma example te je Canva apps ko ko I description ga kai si la le kai si bam sai sui da digo ma kai ra mi be again nang ni mo do le long press te lo kai ne ne se long press te ne blog ga paste te blog ga ko ai ge pu gu link akang pe gu link je copy te pete le po ga nang ni gu description hang ga kai de le ma za na digo ma nang ni na sin te le di na nang ni ne get pe lu type te do le po ga samra ria me he gu me pu YouTube channel ji sing be si ra kai do wi le ma za na save pe pre me ai ge pi hang de zai na save gu icon ge la le save ke kai de zai na nang mi gu YouTube channels ke nang mi kang pe gu description ge save te hun de le he rang to de le ma za na full back pe rai lo za ang ko apps digo ma nang ni na apps ramen roi ibra ma nang ni gu description ge jang pe apps I le jan ro nang ni rang to be bam zai nu description ge pe nei bam zai du pe do wile suppose na digong pacing rami ben ko Play Store ge rek le second step ke apps ram gu nang ni good description ga kai nei bum zain do apps ke ge lo ja example te nang ni na search do wile Canva apps ra ile so mi pixel apps ra ile so ra mi nang ni na ra I ba kai wile example te in ka rai lang pe ge click te lo ge ai ge pe pre ge 3 dot ngo ko la le 3 dot ngo ko ja ba mi ge nang ni click te lo 3 dot ke click te blog ge pre ge share go option le share ge gyo ke lo share go option ge gyo kai blog ge ai ge no ko video ge plo na copy link hebe pele connect to ai ge apps gura me share te ne blog ge update ke na ni hang le pati be copy link ra me ani te ra pe ta di le
ใครบุกูอัปเดตไปมาส่วนไปจะแบบไหนก็เลยตัวไม่ถึงอัปเดตเนี่ยไปตัวดีไซน์สิจะสามารถพวกเขาcopy link ก็วิธีได้เก็ตเต็มที่มากกว่ามันเลยก็เลยสุดที่กูไม่ copy link ที่เรามีเป็นน้องนี่ WhatsApp แค่กูก็รู้ WhatsApp แค่กูใครไม่รู้แกน้องนี่เนี่ยสมังแกน้องนี่ copy link ที่นี่เลยเลยนะ example ที่จะ any contact any WhatsApp แค่กูรู้จะน้องกำหังแก share ที่เราหังแกน้องนี่ไม่รู้นี่ไม่รู้แกอากูงงก็เราจะไม่เลยกังแกพวกกูงก็ link game กู link ไปสิละเลยที่พวก link จะดีกูที่เรามีเป็นน้องนี่ copy ที่รู้ select มาตอนนี้เนี่ย select ที่รู้ select all ก็รู้จะน้องนี่ copy ที่ได้ใจนะไอ้แกก็ copy ใกล้เลย copy ใกล้ได้ใจนะน้องนี่กู copy ที่ได้เลยรู้จะดีกูมันน้องนี่กูก็ description ใกล้รามีเป็น same process เลยน้องนี่กู YT Studio ก็ได้หรอ YT Studio ก็ YouTube Studio ไม่ก็ได้รู้จะน้องนี่กู video ดีจังไปก็น้องนี่ link ใกล้ไหนมีเห็นไหมน้องนี่ select ที่ดูวิเลย select ที่ไรบล็อกก็ก็ video เราไม่ได้น้องกูเป็นแบบใกล้ดูวิเลยปุ๊บ description ก็ apps page เราเลยเห็นไหมน้องนี่รังดูวิเลยปุ๊บสินะก็ copy ที่ website จะ same process video ก็กี่ไรรู้ video ก็กี่ไรรู้จะน้องนี่ same process ก็ pen กู option ก็ click ที่ไรรู้ pen กู option กูก็ click ที่ไรบล็อกก็ไอ้แกปากกาไม่พิกได้ใจนะ description กูลังแกกี่รู้ description กูลังแกกี่ก็ได้ใจนะน้องนี่กูไอ้แก apps ก็ copy ที่แปะไปเลยน้องนี่เนี่ย link ก็อะไรรู้จะปากกาไม่พิหางไหนได้ใจนะน้องนี่ไอ้แก save ให้เป็นเอาเลยสิปกแก save ได้ใจนะน้องนี่กู description ก็จัดเลยให้เราตัวเลยมักใจนะnumber ส่วนแกน้องนี่กู Facebook กู Instagram กู link ไปในเลยเห็นลูกแก example ที่จะอินก็ Instagram แกกี่เลย Instagram แกกี่รู้จะน้องกังฟุยกูแก promote นี่เลยมักใจนะน้องกู link แกใกล้รู้จะรังตัวนี่เลยให้กูบำดีใจนะดู example ที่จะอินก็กูกับโลกแกไอ้แก3 dot ละเลยอีโจ้วังไหนกู3 dot แกกูกับโลกแก copy link ละเลย copy link ที่โล copy link ที่โลจะ same process เลยน้องนี่ YT Studio ก็กี่ไรโล YT Studio ก็กี่รู้จะ pen กู option ก็ click ที่โล pen กู option ก็ click ที่โล description ก็กูกันจะนะ long press ที่ได้นะน้องนี่กูนุ่งก็ copy ที่โลจะ paste ที่ paste ที่นะน้องนี่กู description ก็ใครดูไปเลยเห็นรังตัวนี่เลยมักจะนะ shortcut นะแค่ลอรีเลยน้องนี่กู number 4 point ก็กี่โลกจังแม่น้องนี่ Instagram กู Facebook กู link ไปในblog ก็นี่กูสิ่งไม่ไปรามีเบียไอ้แกน้องนี่ Chrome browser ก็ได้ใจนะ type ที่ดูไปเลยสามังแก type ที่ blog ก็อี Instagram กูไปเลยสุดเลย shortcut ก็ได้สิ่งนั้น Instagram เห็นไหมเลย instagram.com instagram.com เห็นไหมเลย instagram.com เห็นไหมเลยใจนะน้องนี่ search ที่ไปเลย search ที่ไปที่ใจนะ Instagram กูน้องนี่กู link รำเลยจะกูcopy ที่ไปไปเลยเห็นไหมรังตัวเลยอันก็ instagram.com โลปโลก Instagram กูไปละเลยปุ๊บแกน้องนี่ไอ้แก long press ที่โลไอ้แก long press ที่ใจนะน้องนี่หังแกกุมกู option ไปเลย instagram.com แกกิลูจะน้องนี่ long press ที่ใจนะไอ้แก copy paste ให้กู option ไปเลย copy paste ให้กูไปโลกแกน้องนี่ copy ที่โล paste ที่โลजाने नंग निगु YouTube channels के गिलो जा paste पे का जाए ना नंग निगु Instagram को माजने Facebook को link ना मैं तो दिले है वरंग तो ले अपो Google Chrome ले नंग निते दो भी ले आई द shortcut ले कनेक्ट ना माय गो वीडियो जा नंग नि हंग समाते ची को बम ले ते ची मा को बम ले ई को मैं न्यू यूट्यूबर्स ते जा pelam ची mak sebam ko hang rang tau ra hang pi nang mezi na rang ai dile he rang tau ai dile pi ka di ba kang pi pe me mazena aram zat me to ke sang dile he rang tau ai dile pe dai go video na do na ke lai see you next video thank you